Mars ni somni pathum ni lai ni sang ni somni pani ani Ukraine le Russia in dona tu thar beng fa tak ngai thla in thlir ho le don te ang Russia sipaiten Mariupol port city an kota hlan tura an ngen na chu Ukraine sarkar chuan an hol mi mai heti lai hian Russia sipaiten an bei chun zom zel awangin he khopoya chengte hi eng eile in tur an tla cham tran to ani Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan Russia sipaite kota Mariupol chu an pedon lo ti soin kanral thuamte nena inpek tumna kan nei hlol lo ani ati hi Russia lampo kan hril to bok ati Ukraine chim chaklam om Mariupol hi longchol mun poi mo takania khopoya cheng zinga tamjok hi Russia tong mang ani Russia in Ukraine arun nuwa Mariupol khopoi hi anbitumna sal zinga tela he khopoi hi an la thei ani ngat chon kum sang ni songpolia Ukraine ko tatanga an lo chu sakto Crimea bial nen khombol lama inkal po theina omdona hi Russia sipaite tan atang kai hle donani Russia hian thotran jing danga thleng khan Mariupol port peturin hun an siam saka an pelo ani chuang shremna najok an ma chon tur thu an soi heti la hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia nena inbiak na nei adu thu soin remna zonga inbiak na nei thuai chu Russia ti suala wanga athil ti chiat tur ti nep theina kong om chuna ni ti soyani February ni somni palia Russia in Ukraine aruna tangkhan Ukraine mi makradoi somvel chu himna zongin an tlan chetwa hei Ukraine ram mi pui mun lir thena mun khatain an tam to jok ani anjinga makradoi thum point bathum vel chu ramdanga an tlan chi ani United Nations International Court of Justice chuan Russian Federation in Ukraine arun chu ti to mhal turin thupek chuama se Russia hian enga ma angai hau lo mai Ukraine abeina aral thuam chuan vo rilet nga atanga le som seta chaka thlok thei nuclear capable kinjal hypersonic air to ground missile po amangta International Court of Justice ICJ chuan Russia and Ukraine arun chungchang angai tuana ICJ judge som panga omjinga som pathum thuthluna angin Russia and Ukraine military operation anei mek chu ti tom hal turin ICJ chuan Russia hi atita ane ICJ Justin Russia and Ukraine arun ti top tura vote an lang na ICJ judge som panga jinga pakhat India in Justice Dalvir Bandari chuan Russia and Ukraine arun